svima ljudi, danas igramo Euro Truck Simulator. Sad ćemo otići da zakačimo prikolicu. Pa hajde druže više. Idemo. Sad ćemo ići F5. Koč. Sreće što ima dobre kočnice. Inače vidite, to je moja Scania F8 R730. Znači mnogo dobro ćera, oći ćemo sad skrenemo. Znači sad ćemo ući u filmu FCP. Tu ćemo stati na ovaj checkpoint, šta je ovo, da vidimo ima do prikolice, idemo berza poslova. Nažalost nema nijedne prikolice, sad ćemo ovdje se okrenemo. Znači sad ćemo ići do ove firme gore Euro Gordes, kako li već, ne znam to. Koč za malo. Daćemo pokazivač. Palit ćemo drugo lice. Znači vidite. Sad ćemo skrenuti. Aj, proći ćemo kroz crvene nas. Vidite, za čudo nisu nam dali kaznu, oći ćemo da skrenemo. Koči, op. Da imali prikolice. Evo, Euro berza poslova. Uzet ćemo. Sad ćemo zakačiti. Sličnit ćemo to da je zakačen. Izvinite što ste čekali, odgovorao sam na poruku. Sada krećemo. Skrećemo desno, da ima koga nema. Samo zajedno skrenuti lijevo. Sad ćemo stati na semafor. Vidite kako hvataju kočnice. Zeleno. Evo, nastavljamo. Evo vidite, inače ovo moja Scania. Pišite šta bi htjeli da vidite u sljedećem klipu. Crveno. U sekundu. Zakopala se jednostavno. Ićemo F4. Da podesimo volan samo. Tako. A sad je mnogo bolje. Skrenuli smo. Znači imamo da putujemo 2 sata 54 minuta. Ali ko što znate, to nisu pravi sati. A joj, da više izađem iz ovog grada, samo crno. Evo ga. Crveno. Inače, vozim Scania ima možda 2 mjeseca od kako sam instalirao Euro Truck.
Mislim, igrao sam ga i prije, ali mi se nešto bio, kako da kažem, pokvario, pa nisam mogao da igram. Evo, izađemo i lepezi, idemo prema Magdebu. Znači, 90 nam je ograničenje. Ne znam, pošto sam vozio onu Škodu Super B, ubacio sam bio mod za nju. Ako ne znate da ubacite mod, pišite dole da snimam klip kako. Znači, pokazat ću vam u sljedećem klipu da probamo koliko može Škoda Super B da razvije. A sada ćemo, kada preteknemo ovo, da testiramo Scania koliko može da ide sprit. Evo, dajemo žmigavac, uključujemo se, znači moramo se malo vratiti, sve ovo. Sada ćemo, kada izađemo na ovo skretanje dolje, da ga ovdje preteknemo. Znači, kad izađemo na ovo skretanje dolje, tamo ćemo probati da ga razvijemo. Ali primijetio sam kad sam stavio ova 4 zadnja točka da mi Scania slabije. Sad ćemo još probati da ga razvijemo. Da mu blicamo da nas ne udari. Evo, nego sad su ima dosta krivina, pa ne znam da ćemo li moći razviti. Ali probat ću. Znači, bez prikolice sam je vodio 130 p. Ovdje skrećemo lijevo i probat ćemo da razvijemo. Sad kreće. Ima dosta ovih krivina, nema veze. Uvještio sam se više. Znači, samo da neko ne bude preticao, pošto kad se zaletim ima neki koji pretiču pa se odmah zatiču. Pozdrav, brate. Evo 92, 90, ništa ne bude. Smanjim, evo da sad ćemo znati. 95, evo 100. Evo, 104, 105, 106, 100, 110. Evo ga skretanje, sad ćemo tu probati područjeno da sada. Epa, nema veze. Mislili smo područjeno da sada će non stop varni tora što preposjetiti se. Rikverc. Nikad ne ličite ručnom ukrivljenju. Evo, ko što vidiš šta može da se dogodi. A evo, mi smo to testirali, ali nema veze. Vidite, ovo je znak Crne Gore. Inače, ja sam iz Crne Gore. Bijelo polje. Sada ćemo ove krivine da testiramo Scania, da vidimo je li stabilno, da vidimo će li se prevrnuti. U sljedećem klipu pišite dolje hoću li da testiram Audi RS4 ili Passat 6 karavanu, ne znam pojma kako je. Pišite dolje.
Sad ćemo testirati skanje ove krivine, da vidimo hoće li se prevrnuti. Evo 120 evo. Mogu pomalo pozemati. 123. Malo sjećemo krivine. Nema veze. Znači, sada ćemo da uletimo u dolje ko što vidite ispred krivinu, da vidimo hoćemo da se prevrnuti. Evo. Opa, nisam puštio, da. A ipak stabilno, vidite. Znači, kad motate u neku krivinu, znači nikad ne motajte skroz. Nikad ne motajte skroz, već samo pomalo, dovoljno da taknete ovo, pošto ako motate skroz puni u desnu, lijevu, koju bilo, prevrnut ćete se. Evo, ko šta ću vam pokazati. Znači, dovoljno je da taknete dugme ili koje na volanu. Evo vidite, sad smo mogli da se prevrnemo, a smo se... Evo vidite. Znači, dovoljno je samo malo da taknete, ništa više. Znači, sada vidimo, skrećemo samo pravo pičino. Dosta mi se puta prije, kad sam igrao, dosta mi se puta dešavalo da se prevrnem, ali sad kako sam naučio da vozim i to, ne dešava mi se da se prevrćem, a non stop ovako leći. Svinite. Znači, ovdje skrećemo. Op. Morate odmah da ga ispravite, malo ne ispravite li ga zakucate pravac u banderu bilo. Sada ćemo se ovdje parkirat. Evo ga semafor. Proći, stavljat ćemo se, čekat ćemo. Aj, ako smo već dođe što da ne prođe. Evo, ovdje ćemo se parkirati pri kolici. Znači... Evo, parkirali smo. Sad ćemo samo malo da ispravimo. Stisnut ćemo T, otkačivanje prikolice. I vidite, odlično, dobili smo 8000. Kao što vidite, hvala vam što ste gledali ovaj klip. Lajkujte, šerujte, subscribeujte i vidimo se u sljedećem. Pozdrav!